рӯз бахайр бинандагони азиз, сархатти рӯйдодҳост манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. Имрӯз 15 июл аз он мегӯем, ки Амрико қатли сарбозони афғони таслимшударо аз сӯи толибон маҳкум кард. Дар ҳоле ки дар Москав ҷанҷоли муҳоҷирон идома дорад, риштаи умри як футболбози собиқи тоҷик бармаҳал канда шуд ва саргардонии зане, ки бо 4 фарзандаш аз зиндагӣ дар вагон ҳам маҳрум гардид. Хабарҳои дигарро низ дорем. Тоҷикистон аз Чин беш аз 3 миллион воя ваксинаи коронавак мехарад. Тибқи иттилои вазорати тандурустӣ, қарор аст ширкати созандаи ин ваксина Синовак дар доираи ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Чин сӯзишномаи харид ва интиқоли онро пешниҳод кунад. Гуфтугӯ дар ин замина рӯзи 13 июли соли равон сурат гирифтааст. Гуфта мешавад, маблағи ваксинаи коронавак аз ҳисоби сӯзишномаи грантӣ байни ҳукумати Тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд пардохт мегардад. Харидорӣ ва таҳвили ваксинаҳо ба Тоҷикистон тавассути хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид сурат хоҳад гирифт. Аз ин пештар Чин ба Тоҷикистон 300 000 воя ваксинаи коронавакро ҳамчун кӯмаки башардӯстона расонда буд. Дар ҳамин ҳол рӯзи гузашта тибқи омори расмӣ боз 47 нафари дигар дар Тоҷикистон ба коронавирус мубтало шуда 2 кас фавт дидааст. Як манбаъ аз Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ба хабаргузории Русия РИА Новости гуфтааст, тақрибан ҳамаи паноҳҷӯёни афғон, ки баъди ҳамлаи толибон ба хоки Тоҷикистон фирор карда буданд, ба ватанашон баргаштанд. Ба ҷуз аз гурезаҳое, ки дар 2 рӯзи ахир ба ноҳияи Мурғоб фирор карданд, боқимонда ба Афғонистон бурда шуданд. Дирӯз хадамоти матбуотии қушунҳои марзбонии Тоҷикистон хабар дод, ки рӯзҳои 13 ва 14 июл 347 нафар сокинони қирғизтабори вулусволии ва хони вилояти Бадахшони Афғонистон барои ҳифзи ҷони худ аз толибон хатти марзи давлатиро дар минтақаи деҳоти Қизилработи ноҳияи Мурғоб убур намуда вориди Тоҷикистон шуданд. Ба гуфтаи марзбонони тоҷик, аз ин гурезаҳо беш аз 3,5 кило маводи мухаддир низ ёфт ва мусодира гардид. Ба қавли манбаи РИА Новости, беш аз 1000 нафаре, ки аз ин пештар ба Тоҷикистон фирор намуда буданд, аксарияташро низомиён ташкил доданд. Онҳоро ҳукумати Афғонистон бо чархболҳои худ аз фурудгоҳи Кӯлоб ба ватан интиқол дод. Амрико куштори сарбозони нирӯҳои таъиноти хоси артиши Афғонистон аз тарафи толибонро маҳкум кард. Сухангӯи департаменти давлатии Амрико Нед Прайс рӯзи 14 июл гуфт, навори куштор собит мекунад, ки ин амали даҳшатбор бидуни шубҳа ба вуқӯъ пайваста аст. Телевизиони CNN навори қатли 22 сарбози афғонро намоиш дода таъкид кард, ки шоҳидон ҷой доштани ин амалро тасдиқ карданд. Ба гуфти ҳамин манбаъ, куштори сарбозони воҳидҳои таъиноти хоси артиши Афғонистон моҳи июн дар шаҳри Давлатободи вилояти Форёб дар наздикиҳои марзи Афғонистон бо Туркманистон рух дода буд. Дар навор дида мешавад, ки сарбозон баъди бархурд таслим мешаванд, вале толибон онҳоро мепаронанд. Дар Иркутск як футболбози собиқи тоҷик ба ҳалокат расидааст. Баҳодур Шарипов 39 сол дошт. Гуфта мешавад, сабаби марги ӯ зарбаи нерӯи барқ будааст. Пойгоҳи бомдод аз қавли дӯстони Шарипов навиштааст, ки ӯ чанд рӯз дар ҳолати беҳушӣ қарор дошта рӯзи 12 июл вафот кардааст. Маълум нест ин ҳодиса дар хонааш рух додааст ва ё дар ҷои кор. Баҳодур Шарипов собиқ нимуҳофизи бошгоҳҳои артиш, энергетик, Андиҷон, Хуҷанд, Вахш, Регартадас, Парвоз ва хайр будааст. Ӯ чанд соли ахир дар Русия ба сар мебурд. аз имрӯз интиқоли маҳбусони зиндони рақами 1 воқеъ дар маркази Душанбе ба маҳбаси нави шаҳри Ваҳдат шурӯъ шуд. Дар ин бора намояндаи сароясати иҷрои ҷазои ҷиноӣ, вазорати адлия ва наздикони маҳбусон хабар доданд. Ба гуфтаи намояндаи раёсати зиндонҳо, ҳоло танҳо маҳбусон интиқол дода мешаванд, вале дар бораи боздоштшудаҳои 2 боздоштгоҳи муваққатӣ ё худ СИЗО, ки дар ҳамин муҷтамаъ дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгиранд, маълумот нест. Айни замон дар Тоҷикистон 19 муассисаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ амал мекунанд, ки аз онҳо 13 адад муассисаҳои ислоҳотӣ ва 6 адад ҷойҳои нигаҳдорӣ дар ҳабс мебошанд. Солҳои ахир дар якида аз зиндонҳои Тоҷикистон ошӯбҳои хунин сар заданд, ки аз тарафи ниҳодҳои қудратӣ саркӯб шуданд. Бинандагони азиз, дар давоми рӯз ҳамкорони мо тафсилоти бештари ин мавзӯъро пешниҳоди шумо хоҳанд кард.
میون مجرم آسیای مرکزی باز زنی گروهی شده است. در این باره تاس با تکیه به معلومات مقامات حفظی حقوق خبر میدهد. جنجال نوبتی شب 14 ایول با اشتراک تقریبا 10 نفر در ادینسووا به عمل آمده است. وقتی کارمندان پلیس به محل حادثه میرسند، شرکت‌داران مناقشه الکی با ماشین ها فرار کرده بودند. سبب‌های مناقشه تحقیق می‌شود. در عین زمان دادگاه 48 اشتراکچی زنی عمومی در نزد متروی کوزمینکی را به 15 روزی حبس مأموری محکوم کرد. حامیان حقوق میگویند بعد این حادثه موج بازداشت‌های غیرقانونی زادگان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شروع شده است. در ولایت کالوگا کارمندان پلیس هنگام برگزاری رید فعالیت غیرقانونی مهاجران تاجیک و ازبک را در خواجگی کشاورزی آشکار کردند. این مهاجران به پرورش و جمع‌آوری حاصل مشغول بودند. ضمن رید معلوم شده است که 14 نفر زادگان تاجیکستان و ازبکستان قاعده‌های بود و باش را ویران کرده برای فعالیت مهنتی اجازتنامه نداشتند. نسبت همه آنها پرونده مأموری ترتیب یافته جریمه بسته شدند. با کارفرمای مهاجران از 250 تا 800 هزار روبل جریمه سر هر یک کارگر و یا منع فعالیت به مدتی از 14 تا 90 روز تهدید می‌کند. سرخطی رویدادها را ادامه می‌دهیم. هوسمون نیازه که 2 هفته پیش رادیو زودی از زندگی سختش گزارش آماده کرده بود، از آخرین سرپناه هم محروم شده است. این زن 35 ساله را 5 ماه پیش شوهرش با 4 فرزند از در پیش کرد و در کوچه ماند. نفر او را در دهه لاله‌زاری نویای وخش موقتا در واگن زمین دهقانیش جای کرده بود. به نقل هوسمو صاحب زمین نفر دیگری را برای نگاهبینی باغش آورده و او را از آنجا پیش کردند. دیروز هوسمو با فرزندانش به دوشنبه آمده از شرایط سنگین خود شکایت کرد. نه 6 سال میشه همه زندگی دارم، زندگی به عذاب دارم. یگان وقتی خوش گپی خوب شنیدگی نیستم. خیر این همی زندگی به عذاب گذشت، عقوبت سیل اومده با زندگی ویران‌تر شد. هوسمو با مردی از خود بزرگ سال ازدواج کرده. به گفته خودش تمام زندگی مشترک با شوهرش پر از خشونت بوده است. بالاخره شوهر هوسمو را که همسری دوم بود با مشکل سختی زندگی با 4 فرزندش در کوچه میگذارد. یگانه آرزوی این زن حالا پیدا کردن سرپناهی و منبع درآمد است که فرزندانش را خوراند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان وعده می‌دهد که در عرفه عید قربان نرخوران نظارت خواهد کرد. سفرعلی قربانزاده معاون رهبر خدمات دیروز در نشست خبری گفت معمولا در استانه عیدها در بازارهای کشور بالاروی نرخ‌های محصولات از جمله میوگی‌ها به مشاهده می‌رسد. بنابراین خدمات در یک جایگی بنیادهای ضد دخل برای جلوگیری از جهش نرخ‌ها تلاش خواهند کرد. این مقامدار تاکید نمود که برای به اساس بلند بردن قیمت‌ها جریمه و دیگر چاره‌های مأموری پیش بینی شده است. دیروز شورای علما اعلام کرد که عید قربان در تاجیکستان روز 20 ایول فرا می‌رسد. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید در 6 ماه امسال عقد نیکا و همین طور جداشوی عائله‌ها در کشور بیشتر شده است. طبق اطلاع رسمی در این دوره اداره ثبت اسنادی حالت شهروندی 32489 عقد نیکا را ثبت کردند که آن نظر به سال گذشته 2500 مورد بیشتر است. مسئولین وزارت گفتند جداشوی عائله‌ها هم در کشور امسال افزوده است. به اطلاع منبع در 6 ماه اول امسال 6476 بیکارشوی عقد نیکا ثبت گردیده است. جداشوی عائله‌ها در تاجیکستان یکی از مسائل جدی گفته می شود که به قول متخصصان باید به آن توجه ظاهر کرد.
дар ин қисмати барнома азён бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 15 июл $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 38 дирам нарх гузоштааст. Имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 152 сомониву 70 дирам муқаррар шудааст, ки бештар мебошад нисбати дирӯз. Бинандагони азиз, бо ҳамин нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро ба анҷом мерасонам. Агар хабар ва наворид доред, ки мехоҳед бо дигарон дар миён бигзоред, лутфан фиристед. мулоқоти баъдии мо 3 соат пас хоҳад буд. рӯзи хуб дошта бошед.